Namakuru akomeye cyane atugezeho mu mugoroba kuri uyu wa 16 ukwezi kwa kabiri 2026 kuri General Muhoozi Kainerugaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni akaba ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda. Byashobokaga ko yashobora kuzakura mu ngata Perezida Yoweri Kaguta Museveni cyangwa se yashobora kuzasimbura se ku butegetsi, bibutsa ko mu bihe bitambutse ari bwo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yongeye gutsinda amatora. Numva hari tariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere nibwo amatora yaje kwa mu gihugu cya Uganda, aza kuyatsinda n'amajwi menshi cyane atsinze uwitwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ishyaka ritavuganwe n'ubutegetsi rya NUP cyangwa se National Unity Platform. Akaba rero uyu General Muhoozi Kainerugaba byagiye bivugwa kenshi cyane ko yashoboraga kuzasimbura se ku butegetsi. Hari amakuru akomeye cyane bazaniye aturuka muri iki gihugu cya Uganda, ariko mbere gato yuko tuganira kuri iyo nkuru ya General Muhoozi Kainerugaba, reka mbanze mbabwire ko mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, Israel yemeje ibyo kwiyandikishaho ubutaka bwa West Bank biteza impaka. Inama y'abaminisitiri igizwe n'abafite aho bahuriye n'umutekano wa Israel yemeje umushinga wo kwiyandikisha igice kinini cyane cy'ubutaka bwa West Bank nk'ubutaka bwa leta. Biba ubwa mbere kandi byemejwe kuva mu mwaka wa 1967 ubwo Israel yatangiraga kugenzura iki gice. Ni icyemezo cyubakiye ku kindi cy'inama y'abaminisitiri yaguye Israel yabaye mu minsi ishize ubwo yoroshyaga ibyo kugura ubutaka ku Bayahudi muri West Bank, ndetse bihindura amategeko yariho ubwo Jordania yagenzuraga iki gice. Ibyatumye ibyo kwiyandikisha ubutaka biba ibya bose aho kubigira ibanga. Ni umushinga wari wagaragajwe n'abayobozi barimo Minisitiri w'Intebe wungirije wa Israel, akaba na Minisitiri w'Ubutabera Yariv Levine, Minisitiri w'Ingabo Israel Katz, ndetse n'uw'Imari witwa Bezalel Smotrich. Gufatwa nk'intambwe ikomeye igezweho ndetse ko ari impinduramatwara ikomeye mu bijyanye no kwihutisha gahunda yo gutura muri iki gice. Minisitiri w'Ingabo Katz ati kuvugurura amategeko ajyanye n'ubutaka muri Judea ndetse na Samaria ni ingenzi mu bijyanye n'umutekano ndetse n'ubuyobozi, hagamijwe kandi guteza imbere gahunda ya Israel yo kugenzura aka gace byuzuye. Minisitiri Smotrich yavuze ko ari ukuvugurura uko imiyoborere igomba kugenda ndetse ko ari uburyo bwiza bwo gukaza buryo Israel kandi yagenzura iki gice. Ati leta ya Israel iri gufata inshingano ku butaka bwayo ndetse ikitwara neza mu buryo bwubahirije amategeko bunyuze mu mucyo. Ni icyemezo gikomeje kwamaganwa n'amahanga, aho Israel ikomeje kandi gusabwa kuzibukira iki cyemezo. Israel yakunze kandi gushaka kwiyomekaho West Bank nubwo ibihugu byinshi ku isi byayinenze. Ni umugambi utarashyigikiwe cyane na Donald Trump cyane, avuga ko bitazabaho. Abanyapalestine nabo kandi banenze ibyakozwe na Israel, bavuga ko ari ubushotoranyi bukomeye, ko ari ukwirengagiza nkana amasezerano atandukanye n'ibyemezo by'inama ya Loni ishinzwe umutekano ku isi. Mu mwaka wa 1947 umuryango w'abibumbye wafashe umwanzuro wo kugabanya Palestine mo kabiri, Abayahudi bagafata igice cyabo n'Abarabu bagafata igice cyabo. Abayahudi bemeye gahunda ndetse mu mwaka wa 1948 batangaza ubwigenge bw'igihugu cyabo cya Israel. Ku rundi ruhande Abarabu batuye muri aka gace babonye iyi gahunda y'umuryango w'abibumbye nk'uburyo bw'amayeri y'abanyaburayi bashaka kubibira ubutaka. Iyi niyo yabaye intandaro y'intambara y'ibihugu by'Abarabu byihurije hamwe byemeza kandi guhangana na Israel mu ntambara yabaye mu mwaka wa 1948. Iyi ntambara yari igamije gushyiraho igihugu kimwe cya Palestine nk'uko byahoze mu gihe cy'ubukoloni bw'Abongereza. Byaje kurangira Israel itsinze intambara ndetse ihita igifata umwanzuro wo kurenga imipaka yari yarashyizweho n'umuryango w'abibumbye, ifata igice kinini cya Yerusalemu ndetse n'ubundi butaka bwagombaga kandi kuba ubwa Palestine. Iyi ntambara yarangiye Israel igenzura ubutaka bwose uretse Gaza yagenzurwaga na Misiri na West Bank yagenzurwaga na Jordania. Mu mwaka wa 1937 Israel yongeye kandi kwisanga mu ntambara y'imisi igera kuri 6 n'ibi bihugu by'Abarabu, nanone kandi irangira Israel itsinze ndetse yigaruriye West Bank na Gaza. Bivuze ko iki gice kigihe Israel yari ifite ubutaka bwose bwahoze buzwi nka Palestine harimo na Yerusalemu. Icyakora abanyapalestine bafata West Bank na Gaza nk'ibigize leta yabo yahazaza, mu gihe Israel kandi igenzura igice kinini cyane cy'iki gice ndetse yatuje Abayahudi benshi cyane nubwo bifatwa nk'ibitemewe ku muryango mpuzamahanga kuko itemerewe gutuzayo abasivili nk'uko amasezerano y'i Geneve abiteganya. Mbere gato yuko tujya mu gihugu cya Uganda kuri General Muhoozi Kainerugaba, reka mbabwire ko ku munsi w'ejo
ariko wenda iyi nkuru ndaza kuyivugaho nyuma mu kanya gatoya. Babwire ko ruracyageretse hagati ya Trump ndetse na Denmark kuri Greenland. Minisitiri w'intebe wa Denmark yitwa Mette Frederiksen akaba yatanze umuburo ko Donald Trump wa Amerika agikomeye cyane ku mugambi wo kugira Greenland leta 51 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko ari ibintu bitazihanganirwa na gatoya. Greenland ni ikirwa giherereye mu majyaruguru y'isi, ikaba kandi mu burasirazuba bwa Canada no mu burengerazuba bwa Iceland, ikabarizwa mu nyanja ya Arctique ndetse na Atlantique y'amajyaruguru. Nicyo kirwa kinini cyane ku isi kuko gifite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 2.17, kikaba kandi ubutaka bwa Denmark. Ni kenshi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yumvikanye avuga ko aka gace azakomeka ku butaka bw'igihugu ayoboye ku mpamvu z'umutekano. Donald Trump yavugaga ko bitewe n'aho Greenland iri, Uburusiya n'Ubushinwa kandi bihora biherekereje, bishobora kandi kwigenzura ibyabangamira inyungu za Amerika mu mutekano wayo igihe itazahagenzura. Ubwo yari mu nama y'umutekano izwi nka Munich Security Conference, Minisitiri w'intebe wa Denmark Mette Frederiksen yavuze ko ibyo Greenland iri guhura nabyo atari ibintu bakwiye kwihanganira na gato. Ati kubw'amahirwe make rero perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aracyakomeje umugambi, nta na rimwe abatuye Greenland batewe ubwoba bigeze aha. Nubwo Denmark ivuga ko yiteguye kuba yakorana na Washington mu bufatanye bwa gisirikare, Minisitiri w'intebe Frederiksen yavuze ko hari mirongo ntarengwa nk'ubusugire bw'igihugu cyangwa se kwigarurira ubutaka. Ati dufite itsinda riri kubikoraho, tuzakomeza kandi gushaka umuti urambye, tuzakora icyo ari cyo cyose twashobora gukora, ariko birumvikana ko ari umurongo utukura utagomba kurengwa. Ni ubutumwa yatanze nyuma y'uko agiranye ikiganiro cyamaze iminota 45 n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio. Kigaruka kandi kuri iki kibazo muri rusange. Tujye rero mu gihugu cya Uganda kuri General Muhoozi Kainerugaba, ni umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda, akaba kandi n'umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni. General akanaba na minisitiri yavuze ko adashaka General Muhoozi Kainerugaba kuba perezida w'igihugu cya Uganda. Minisitiri w'umutekano w'imbere muri Uganda Major General Richard Kahinda Otafaya yatangaje ko nta rwango afitiye General Muhoozi Kainerugaba usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo z'ikiriya gihugu, ariko ashimangira ko adashaka ko aba perezida wa Uganda. General mu mashusho ye yashyizwe hanze yumvikanye abwira abari kumwe nawe ati Kainerugaba nk'umuntu simwanga, icyo ntashaka nuko aba perezida wa Uganda. Nkunda ndetse nkanubaha Kainerugaba k'umuhungu wa Museveni, ariko sinshyigikiye ko aba perezida wa Uganda. General Kahinda Otafaya yuzemo ko ibyo kuba atifuza ko General Muhoozi Kainerugaba aba perezida wa Uganda azakomeza kubivuga mu buryo bweruye, ndetse ko adateze na rimwe kubisabira imbabazi. Uyu mugabo yavuze ibi mu gihe kandi amakuru avuga ko mu gihe perezida Yoweri Kaguta Museveni azaba asoje manda ya 7 yatorewe mu kwezi gushize, ashobora kuzasimburwa ku butegetsi na General Muhoozi Kainerugaba usanzwe ari umuhungu we. Ni umushinga icyakora wakunze kandi kurwanywa n'abarimo Otafaya usanzwe uzwiho kudacana uwaka na General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni, ndetse akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu cya Uganda. Mwe makuru reka mabwire ko Perezida Ruto ndetse na Minisitiri w'Intebe Nsengiyumva w'u Rwanda bemeranyije guteza imbere umubano w'u Rwanda n'igihugu cya Kenya. Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr. Justin Nsengiyumva akaba yagiranye ibiganiro na Perezida wa Kenya William Samoei Ruto, bemeranya kurushaho guteza imbere umubano w'u Rwanda n'igihugu cya Kenya. Ni ibiganiro byabaye kuri cyumweru tariki ya 15 Gashyantare 2026 yabereye Addis Ababa muri Ethiopia, aho bombi kandi bitabiriye inama 39 isanzwe abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Minisitiri w'Intebe Nsengiyumva yahagarariye Perezida Paul Kagame mu nama. Mu butumwa Perezida Ruto yashyize ku rubuga nkoranyambaga rwa X, yavuze ko ibiganiro yagiranye na Minisitiri w'Intebe Nsengiyumva byibanze ku guteza imbere umubano hagati y'ibihugu byombi. Ati nahuye na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr. Justin Nsengiyumva nyuma y'inama 39 isanzwe abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe ya Addis Ababa muri Ethiopia. Twemeranyije kurushaho guteza imbere umubano wacu mu bya diplomasi no gushimangira ubufatanye duhuriyeho n'ibindi bihugu, hagamijwe kandi inyungu duhuriyeho kuzana impinduka mu iterambere rya Afurika n'isi yose muri rusange. Met Prime Minister Justin Nsengiyumva of Rwanda on the sidelines of the 39th ordinary session of the African Union Summit Addis Ababa, Ethiopia. We agreed to strengthen our diplomatic ties and deepen our multilateral partnerships to advance our shared interests and shape nk'uko yakomeje kugenda bigaruka muri rusange. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe byatangaje ko uretse kuganira na Perezida Ruto yanagiranye ibiganiro na Perezida wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitawa, u Rwanda na Kenya. Ni ibihugu bibiri bifitanye umubano ukomeye kandi umaze igihe, ku buryo wagize uruhare runini cyane mu iterambere ry'uyu munsi, aho intego ari ukugera kuri byinshi byisumbuyeho.
ubuhahirane bushingiye ku bucuruzi hagati y'ibihugu byombi ni urwego rumaze gushinga imizi mu Rwanda. Hari ibigo byinshi cyane by'abanyakenya bimaze kwagura isoko, kwigarurira isoko, nk'aho mu rwego rw'amabanki hari nka Equity Bank, KCB Bank, I&M Bank ndetse na NCBA. Hari kandi kaminuza zikomeye cyane zo muri Kenya zikorera mu Rwanda, harimo iyitwa Mount Kigali, zamaze kandi gushinga imizi. Sosiyete iz'indege zo muri Kenya, Kenya Airways na Jambo Jet, nazo ziri ku isoko ry'u Rwanda. Urumva ko rero ni byiza cyane hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Kenya. Hanyuma kandi mu yandi makuru reka mbabwire ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi, biravuga ko Evariste Ndayishimiye kandi afite itsinda ry'abarundi bashobora kuzamufasha kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe kugira ngo agere ku ntego yihaye mu nzego zirimo ubukungu n'umutekano. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi yatangaje kuyobora ko African Union tariki ya 14 Gashyantare 2026 asimbuye Perezida wa Angola Joao Manuel Gonçalves Lourenço n'inshingano azamaramo umwaka, asimburwe na Perezida wa Ghana ashingiwe ku mahame agenga umuryango. Nk'uko Jeune Afrique yabitangaje, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Bizimana Edouard ari ku ruhembe rw'abayobora washobora kuzafasha Ndayishimiye gushyira mu bikorwa imigambi ye muri uyu muryango. Dr Bizimana Edouard yari asanzwe ari umudiplomate mu gihe kandi cy'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Muri Kanama 2022 Ndayishimiye yamugize umujyanama wihariye. Muri Kanama 2025 amugira ministre, amusimbuje Albert Shingiro wari muri inshingano kuva muri Kamena 2020. Ndayishimiye na Bizimana bamaze hafi imyaka 30 baziranye nk'abakomoka mu ntara imwe Gitega, kandi bombi bize muri kaminuza y'u Burundi. Ibyo biri mu mpamvu zikomeye cyane zatumye uyu mudiplomate azamurwa mu ntera. Abakorana bya hafi na Dr Bizimana Edouard bavuga ko indi mpamvu yatumye agirwa ministre ari uko yari asanzwe yibasira u Rwanda n'abayobozi barwo kuva umubano w'ibihugu byombi, kandi wazamba ambasaderi w'u Burundi muri Ethiopia ndetse n'umuryango wa African Union yitwa Willy Nyamitwe. Ni nimero ya kabiri mu bashobora kuzafasha Ndayishimiye kugera ku migambi afitiye umuryango hashingiye ku kuba amenyereye Addis Ababa muri Ethiopia. Ikinyamakuru kivuga ko ambasaderi kandi Willy Nyamitwe ukorera Addis Ababa muri Ethiopia kuva muri 2021 ari kurangiza inshingano ze, ariko ko Ndayishimiye ashobora gukomeza kumwifashisha nk'umuntu w'ingenzi mu buyobozi bwe muri African Union. Ambasaderi Ferdinand Bashika ko wabaye umunyamabanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, Gaudence Sindayigaya wabaye ambasaderi w'u Burundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora kandi kwifatanya na Nyamitwe mu kunganira Ndayishimiye. Amakuru ahari yemeza ko Perezida Ndayishimiye ateganya gushyiraho itsinda ry'abantu 10 rizamwunganira mu buyobozi bw'uyu muryango, ariko 5 nibo bamaze kwemeza. Joseph Ndarishakanye wozi ari umuyobozi ushinzwe serivisi za Gasutamo na Adolphe Hasabindero uzobereye mu bikorwa byo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare bari ku rutonde rw'abo Ndayishimiye ashobora kwifashisha mu bijyanye n'umutekano. Ambasaderi w'u Burundi mu Bubiligi Terence Ntahiraja na ambasaderi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jean Bosco Bale bari mu bo Ndayishimiye kandi ashobora kwifashisha mu itsinda ry'abazamwunganira mu muryango kuyobora umuryango wa Union Africaine. Hari n'indi komite izajya ikorera mu Burundi yahawe izina rya CAP 2026 nayo izafasha Ndayishimiye kugera ku migambi ye. Mu nkingi za mwamba zayo harimo umuyobozi mukuru kandi ushinzwe ubutwererane muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Adolphe Nahayo. Tujye kuri inkuru mbabwire ko Ministre w'igihugu cya Denmark akaba rero mu ruzinduko ruzasiga afungwa ambasade mu Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Denmark Lars Løkke Rasmussen ari mu ruzinduko mu Rwanda rugomba gusiga afunguye ku mugaragaro ambasade y'igihugu cye i Kigali. Lars Løkke Rasmussen yageze mu Rwanda ku cyumweru tariki 15 Gashyantare 2026. Uruzinduko arimo ruri mu murongo wa Denmark wo kurushaho guteza imbere ubufatanye n'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika. Kuri wa mbere mu diplomate n'itsinda ryabo bari kumwe basuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi mu karere ka Gasabo. Basobanura amateka yaranze Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse bunamira abashyinguwe muri uru rwibutso. Biteganyijwe kandi ko Lars Løkke Rasmussen agomba kugirana ibiganiro na mugenzi w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe. Bombi bazaganira ku buryo bwo guteza imbere ubufatanye n'ubutwererane hagati y'ibihugu byombi. Azaganira kandi na rwiyemezamirimo bo muri Denmark bakorera mu Rwanda ku mahirwe n'imbogamizi abashoramari n'abandi b'Iburayi bafite mu gihugu. Biteganyijwe ko kandi azasura kaminuza y'u Rwanda, azahura n'urubyiruko bakaganira ku mahirwe yo gukomereza amasomo yarwo ku mugabane w'Iburayi. Mbere yo gutangira uruzinduko, Minisitiri Lars Løkke Rasmussen yavuze ko uruzinduko rwanjye mu Rwanda no gufungura ambasade biri mu bikorwa bisanzwe byo kwagura intego za guverinoma ya Denmark mu bikorwa byayo muri Afurika ndetse n'imikoranire n'ibihugu byo muri Afurika. Yakomeje avuga ko u Rwanda ari igihugu
kiri kwihuta cyane mu iterambere binyuze mu ntego zikomeye mu bijyanye no guhanga ibishya, ikoranabuhanga ndetse no kwimakaza uburyo bw'imikorere butangiza ibidukikije ndetse n'ibisubizo bikomoka kuri Denmark bishobora kandi gutanga umusaruro hano. Kimwe mu bikorwa bizaranga uruzinduko ni ugufungura ku mugaragaro ambasade ya Denmark mu Rwanda. Denmark yafunguye ambasade yayo mu Rwanda muri Kanama 2025 igihe na Kasper Stenger Johnson ambasaderi wayo wa mbere mu Rwanda niwe wa mbere kandi ugize icyicaro mu Rwanda, ndetse yanashimangiye ko bifuza gukomeza kwagura umubano n'ibihugu bitandukanye nk'uko uyu Minisitiri Lars Løkke Rasmussen yasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali uyu munsi akaba yagiye bigarukaho. Minisitiri Lars Løkke Rasmussen yeretswe imishinga u Rwanda rufite irengera ibidukikije irimo n'urw'ikigo cya Basigo gifite bisi zikoresha amashanyarazi mu gihugu cy'u Rwanda. Tangajwe na sosiyete y'igihugu yo gutwara abantu mu kirere n'abashinzwe ibibuga by'indege Kenya Airways yavuze ko gutinda kugenzura ikirere byagize ingaruka ku guhaguruka no kugwa ku kibuga mpuzamahanga cya Jomo Kenyatta ni Jomo Kenyatta International Airport. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Jomo Kenyatta ni kimwe mu bibuga by'indege by'ingenzi mu bijyanye no gutwara abantu mu kirere ku mugabane wa Afurika nk'uko inkuru dukesha Reuters mu ntaramakuru by'Abongereza bivuga. Ariko amakimbirane ashingiye ku murimo hagati y'amashyirahamwe y'abakozi b'ikibuga n'ubuyobozi bw'indege za gisivili arenze ibibazo abakozi bafite birimo ndetse no kutagira amasezerano y'akazi. Mu cyumweru gishize ihuriro ryatanze integuza ry'iminsi 7 ikigo gishinzwe indege za gisivili muri Kenya cyegera inkiko kugira ngo rero kigerageze kandi guhagarika imyigaragambyo ariko iranga iraba muri iki gihugu cya Kenya. Tugaruke mu Rwanda gatoya duce mu karere ka Rubavu ture makuru avugwa ari inkongi ikomeye cyane y'umuriro yibasiye kuri Rabamba mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki ya 16 Gashyantare. Inkongi y'umuriro yibasiye hazwi nko kuri Rabamba mu mujyi wa Gisenyi mu Gisenyi itwika inyubako y'ubucuruzi y'uwitwa Ntawangwa na Bose Theogene. Iyi nkongi yabereye mu mudugudu wa Irakiza akagari ka Bugoyi mu murenge wa Gisenyi w'akarere ka Rubavu mu Burengerazuba mu Rwanda. Ubuyobozi bw'umurenge wa Gisenyi rero buvuga ko iriya nzu yatangiye gushya amasaa 4 z'igitondo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi yitwa Uwineza Francine akaba yasobanuye ko inyubako yahiye yari ifite ibice byinshi birimo ahakoreragamo akabari, igice cya restaurant, umuryango ukorerwamo ubucuruzi bw'imikino y'amahirwe, ucururizwamo imyenda ihenze ndetse na depo ya sima. Yagize ati depo ya sima niyo rero ya nyirinzu, ati ahandi hakoreraga abakodesha iyi nyubako, ati n'ubundi kandi twari twarabwiye nyirayo kimwe n'izindi ziyegereye ko zigomba kuvugururwa hakajyamo izijyanye n'icyerekezo cy'umujyi. Uwari ufitemo akabari niwe rero wasaga n'uwamazemo ibye yimuka, ahandi hose rero ngo byakongokanye n'inyubako ye. Polisi y'igihugu biciye umuvugizi wayo mu ntara y'Iburengerazuba Chief Inspector Police Sylvestre Twajamahoro yatangaje ko iriya nkongi ikiba yahise itabara ndetse kandi ikaba yashoboye kuzimya umuriro. Chief Inspector Sylvestre Twajamahoro yatangaje ko iperereza kandi ryamaze gutangira ariryo rizagaragaza intandaro y'iriya nkongi ndetse n'ingano y'ibyangijwe nayo. Gitifu Uwineza Francine cyakora yavuze ko bakeka ko yaba yatewe n'insinga z'amashanyarazi zakoranyeho zigakora sirikwi umuriro ugafatisha inzu yose. Yavuze ko ikibabaje cyane ari uko yaba inyubako ubwayo n'ibyacururizwagamo byose nta na kimwe cyagiraga ubwishingizi. Gitifu Gisenyi yaboneyeho kandi gusaba abafite inyubako z'ubucuruzi bose n'abafite ibyo bazicururizamo kujya bihutira gushaka ubwishingizi mu rwego rwo kwirinda ibihombo bishobora kandi guturuka ku nkongi cyangwa se ibindi biza muri rusange. Duhindire ingingo kandi mbere gato yuko tujya kuri iyi nkuru mbanze mbabwire ko hari igihugu cy'Ububiligi biravugwa yuko kimye amakuru mu buryo bukomeye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuga ko kujyana n'amabuye y'agaciro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Leta y'Ububiligi yemye sosiyete yitwa Cobalt Metals yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyandiko za kera zirimo amakuru y'ahantu hari amabuye y'agaciro yihariye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ububiligi bwakoronije RDC kuva mu mwaka w'1885 kugeza mu mwaka w'1990. Muri icyo gihe sosiyete z'Ababiligi zakusanyije amakuru y'ahantu henshi hari amabuye y'agaciro kugira ngo zijye ziyacukura mu gihe cya nyuma y'ubukoloni zirabika mu nzu ndangamurage. Nyuma yo kwemeranya n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union mu myaka 2 ishize, Leta y'Ububiligi kandi yafashe umwanzuro wo kusanyiriza amakuru yose ku rubuga rw'ikoranabuhanga kugira ngo nibiba ngombwa abashakashatsi abikorera cyangwa se abo muri Leta ya RDC bajye bayifashisha.
muri Nyakanga ni ukuvuga mu kwezi kwa kabiri 2025 Benjamin Katabuka uhagarariye Cobalt muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Minisitiri ushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri iki gihugu yitwa Kizito Pakabomba bagira amasezerano yemerera itsinda ry'isosiyete kujya i Bruxelles mu Bubiligi gusaba kopi z'inyandiko. Muri Kanama 2025 Leta de na Cobalt kandi byagiranye n'amasezerano yemerera isosiyete gucukura amabuye y'agaciro yihariye mu birombe biri ku buso bwa kilometero kari 1600 arimo lithium, cobalt ndetse na cuivre. Hanyuma rero ashingiye kuri amasezerano Cobalt yasabye Leta y'Ububiligi ko yayemerera kandi kugira mu bikorwa byo gushyira aya makuru ku rubuga rw'ikoranabuhanga kugira ngo bizayifashe kumenya neza aho amabuye y'agaciro izacukura aherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero tugiye ku nkuru yacu mbanze mbabwira inkuru ivuga kuri Yusufu Murangwa, ni Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi w'u Rwanda. Akaba rero mbere gato yuko tujya kuri Rose Kabuye mbanze mbabwire ko inteko rusange y'umutwe w'abadepite ku munsi wo kwa kane tariki ya 12 Gashyantare yemeje ishingiro ry'umushinga w'itegeko rihindura itegeko nimero 018 agakora 25 ryo ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu 2025 rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka 2025-2026. Ni inkuru yihutirwa ku banyarwanda bose. Mbere yaho rero Minisitiri w'Imari Yusufu Murangwa yabanje kugeza ku nteko ishinga amategeko umushinga w'itegeko rihindura kandi ryuzuza itegeko rigena ingengo y'imari ya leta 2025-2026 ivuguruye yavuye kuri miliyari 7,000 ndetse na miliyoni 320 n'igice ugera kuri miliyari 6,000 na miliyoni 952 ndetse n'ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibi bivuze igabanuka rya miliyari 80 ndetse na miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda rishingiye ku kuba u Rwanda kandi rwarabonye inguzanyo zoroheje ku giciro gito zigenewe ikibuga cy'indege mpuzamahanga gishya cya Kigali ndetse no kwimurira ubwishyu bw'umwenda wa Rwanda ya mwaka w'ingengo y'imari utaha. Minisitiri Murangwa yavuze ko igabanuka ry'ingengo y'imari 2025-2026 ryaturutse ahanini ku mpinduka zakozwe mu gushaka inkunga yo kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga gishya cya gisirikare cya Kigali. Icyiciro cya kabiri byagabanyijeho kandi miliyari 162.8 ndetse na miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda yasabwaga muri uyu mwaka wa 2026. Yakomeje ati ku rundi ruhande rero ariko amafaranga aturuka hanze aziyongeraho miliyari 250 n'igice z'amafaranga y'u Rwanda cyane cyane